želje sve za tebe su vezane, zato igraj ti, prvak postani, snove mi. Pred nama je uzvratna utakmica trećeg pretkola konferencijske lige gdje će Hajduk gostovati u Tirani kod Dinamo Citya s početkom u 20 sati i 45 minuta. Hajduk iz prvog susreta brani prednost od 2:1 i odmah zapravo nakon tog prvog susreta je bila odmah žal zašto taj rezultat nije bio veći. Mislim da je Hajduk u prvoj utakmici pokazao da je bolji protivnik od Dinamo City, ali to mora pokazati još jednom. Sigurno da taj jedan gol razlike je značajan danas, jer Dinamo City je taj koji treba riskirati. Naravno, ne mislim da to sad znači da se mi trebamo povući u nekakav bunker i čekati ih i uvući se vrataru u krilo, apsolutno ne. Ja bih volio vidjeti Hajduk koji će od prve minute krenuti na pobjedu. Sigurno da nam je ta utakmica u Splitu dala nekakve dodatne inpute o toj ekipi protiv koje smo igrali, a dojam je da oni nisu u stanju pratiti ritam Hajduka svih 90 minuta. Dakle, o tome svjedoči drugo poluvreme na Poljudu gdje su oni energetski pali. Naravno, to je sigurno da ulogu u tome igra možda i da ih je njihov trener precijenio, pa ih previše istrošio u prvom poluvremenu s nekim zadaćama gdje su ljudi izdušili, onda je drugo poluvreme bilo drž ne da i spašava što se spasiti da. Sam njihov trener je govorio da će morati raditi neke preinake i da su ga najviše oduševili Krovinović i Hrgović, tako da vjerojatno možemo očekivati da će možda biti veća pažnja na njih. Što se tiče našeg sastava, ne očekujem tu previše promjena u odnosu na utakmicu protiv Dinama u Splitu. Dakle, to je Ivušić na golu, Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović, Pajaziti, Krovinović, Kalik, u vrhu napada Livaja i sad krila, pretpostavljam Brajković i Bamba. Zašto Brajković i Bamba? Zato što je Bamba stvarno u formi zadnje dvije utakmice i kad je tako vruć nema smisla ga držati na klupi, a Brajković iz razloga što je momak koji će vjerojatno odraditi ove taktičke stvari koje Garcia traži, pogotovo mislim tu na fazu obrane i naravno zbog količine trke koju on prikaže na utakmici, a i svježije, nije uopće igrao protiv Gorice. Što nas je naučila prva utakmica? Da moramo paziti međuprostore, definitivno. Dakle, oni kad god uđu na nekih 25 metara od vratara, oni će pucati po golu, tako su zabili onaj gol. Nisu nam bili u stanju iskreirati neku priliku iz uigrane akcije ili nešto, ali su bili opasni istih udaraca izvana gdje je 2 puta Ivušić intervenirao i jednom primio gol. Tako da ćemo na to morati definitivno paziti i Pajaziti jučer na presici kad govori o sebi da treba osvajati puno duela i puno energije unijeti u utakmicu, mora, s obzirom da igra na toj poziciji, a nije njegova prirodna, morat će jako puno poraditi na tom čuvanju tog međuprostora i na praćenju igrača, da mu se ne dogodi kao protiv Gorice, da jednostavno igrač proteči kraj njega, a on kaska za njim. Međutim, Pajaziti šta donosi u toj fazi napada, to je čudo. Ta mirnoća na lopti, ta progresija, to mijenjanje strana, to je divota za gledati. S obzirom da je trener domaćina današnjeg spomenuo Krovinovića i Hrgovića, očito će više paziti na njih, s tim da taj njihov pressing u prvoj utakmici uvijek nekako išao u tom smjeru da lopta dolazi do Šarlje, vjerojatno su tu procijenili da je Šarlja slabiji na lopti od Mlačića, ali onda smo mi bez problema tu proigravali Hrgovića koji uvijek uzima po 10-20 metara prostora i dodavao dobre lopte prema naprijed. Zanima me naravno i kako će se postaviti Dinamo City po pitanju Marka Livaja, jer Livaja imao nemoguće puno prostora u prvoj utakmici. Ako zaista oni nastave tako igrati, to je fantastično za nas, ali ako ga i budu striktno markirali, a kogod to radio, ako to bude radio njihov zadnji vezni, to će otvarati više prostora za Kalika, a ako bude stoper skroz izlazio toliko daleko za Livajom, to će naravno ostavljati rupe u obrani koje će morati iskorištavati naša krila. Pogotovo ću tu navesti Bambu. Fran Karačić kao rješenje opet ispred Nike Sigura, možda u ovoj utakmici ne treba čuditi, s obzirom da će Karačić vjerojatno taj defenzivni dio odraditi besprijekorno, a prema naprijed će uvijek školski odraditi kako to školovani bek radi, u smislu da će istrčati koliko god treba, dobio loptu, ne dobio i onda trk nazad. Daleko od toga da Niko Sigur to ne radi, već Karačić je tu puno izraženiji zbog tih fizikalija koje ima, jel da, ništa protiv Sigura.
Marko Livaja je u prvoj utakmici sveukupno s loptom bio dobar, u polju bio dobar, ali mu je falio konkretan učinak. Što se tiče asistencija, tu nije kriv, tu su suigrači pod navodnicima krivi jer nisu njegove asistencije iskoristili, ali nadajmo se da će biti bolji u finišingu. Dinamo City je u prvoj utakmici pokazao da nam zna uzeti loptu u prvom poluvremenu, ali mislim da to i nije toliki problem zato što smo mi u postavljenoj obrani solidni protiv njih. Ono gdje mi moramo biti pametni kad mi imamo loptu i kad otvaramo i kad se pomičemo prema naprijed, da ne gubimo suludo lopte. Ja ću ponoviti, mi smo ti koji imamo vodstvo i Dinamo City je taj koji nas mora stiskati. A Dinamo City ako i krene u nekakav možda nenadani pressing, uvijek je dobro reći da na krilnoj poziciji imaš Bambu kojem je Garcia otvorio neslučajno mnogo prostora. Želimo od Hajduka da bude prije svega čvrst u glavi, da ne bude nekakvih ne znam kakvih reakcija na koje smo navikli možda u gostujućim utakmicama u Europi. Dakle, ako se ne daj Bože primi nekakav gol, nema razloga za paniku jer mislim stvarno da smo bolji. Mi ćemo njih uspjeti, dočekat ćemo moment da ćemo ih uspjeti navući da izađu visoko, dovoljno visoko i da ih mi bez problema probijemo sa 1-2 pasa. Ukoliko budu i striktno markirali Krovirovića, tu će onda Pajaziti morati odigrati svoju ulogu u kojoj je dobar iznošenje lopte i progresija s loptom, tako da se ni toga ne bojim. Bojim se samo tih udaraca izvana i eventualno prekida. Sve ostalo, pogotovo, dobro, možemo govoriti da je ovo i test za dva braniča, Mlačića, Šarliju, ali stvarno ja ne sumnjam u njih da mogu ovu utakmicu iznijeti. Volio bih da u odnosu na utakmicu u Splitu svakako popravimo realizaciju, jer nam je to potrebno. Ja sam uvjeren da će i doći šansa iz njihovih grešaka, to je u Splitu bilo jako puno puta. Dakle, njihovi stoperi nisu baš da ulijevaju previše povjerenja. Dolazi do grešaka, u Splitu je to bilo 4-5 puta, samo mi moramo biti tu bolji. Oni nisu ekipa koja sad imaju ne znam kakvu kombinatoriku, dakle stoperi uzmu loptu, bekovi se dignu malo visoko i onda se čeka, vrti ako se vezni ponudi itd. itd. Garcia, ono što on radi, on neće imati problema povući se, ukoliko mu ovi uzmu posjed, on neće imati problema stati iza lopte jer zna da će njihova greška kad tad doći, onda mi tu imamo definitivno igrače koji im tu mogu stvoriti probleme. Ne bih previše duljio jer mislim da po pitanju ove utakmice više manje je sve jasno. Mi tražimo prolaz, treba nam prolaz zbog reputacije, zbog novaca, zbog match daya koji bi nas čekao u play-offu i naravno da svima u klubu bude lakše jer prolaskom Dinamo Citya si ispunio taj nekakav zacrtani cilj da prođeš Ziro i Dinamo City, a onda u play-offu šta god da bude, ne možeš si zamjeriti. Naravno da to nije dobar mentalitet s kojim trebaš ući u play-off kao da eto mi smo sve odradili, ne, ali mislim da je to u psihološkom smislu važno za naše igrače da se malo spusti taj teret s njih. Ja želim našima jako dobru utakmicu, pobjedu bez puno stresova, mislim da su u stanju to svakako napraviti. Očekujem puno od svih igrača, to je neupitno jer moraju dati 120%, pogotovo zato, evo spominjalo se jučer i na presici, je li možda prednost Dinamo Cityja što oni ne igraju još prvenstvo. Kad govorimo o utakmici prošli četvrtak, imamo svježeg Livaju, svježeg Hrgovića, svježeg Karačića, svježeg Kalika, svježeg Brajkovića. To je 5 igrača koji nisu igrali uopće ili nisu imali neku ozbiljnu minutažu protiv Gorice. Uspjeli smo Pajaziti odmoriti nekakvih pola sata. Stoperski par odradio je kompletnu utakmicu i Bamba je odradio dobar dio utakmice. Ali Bamba u prijašnjim utakmicama nije bio niti starter, niti je odrađivao full minutažu, tako da i on ima sigurno gorivo u sebi. Evo, to je to od mene. Moram još za kraj reći da najvjerojatnije, nije 100% sigurno, ali najvjerojatnije neće biti reakcije odmah nakon utakmice. Nisam u mogućnosti, ali nije 100% sigurno, ali najvjerojatnije to nema veze s rezultatom, već jednostavno s mojim obvezama. Vi svoje mišljenje i očekivanja napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.